Manipur News channel gi maikhaidagi miyawgi mafamda maroi pausing pizuri. Sin National Army na Indo-Myanmar border da drug lalonbaga mari leinai. Myanmar gi military junta gi matakta lan horiba Sin National Army asi Indo-Myanmar border da drug lalonbagi thabak chathariba singa sauna mari leinai. Naruluk asina drug cartel sing asi back tawi haina Directorate of Revenue Intelligence amasung Intelligence Bureau gi report amana hairi. Report asina makata na hairi bana drug cartel sing asina Myanmar romdagi yamlaba drug ki consignment sing putok pusin toriba route sing amasung tunnel sing adu safeguard tawnabidamakta Sin National Army gi chawna support lori. Leba asida thajalukliba synthetic drug ki sada 90 di Myanmar dagini masi maruaina Myanmar amasung Mizoram ga lonariba porous border sing asida usalakpani. Drug smuggler sing asina yamna addict oiganba drug ama oiriba yaba tablet yauna methamphetamines amasung fentanyl na singba drug sing asi Myanmar dagi lupa 10 da leiraga India da lupa 1,200 fawi manungda yoli. Masi khwaidagi hena sendong yamna phangba drug singni hairiba drug cartel sing asi Myanmar gi sakti leiraba laluk ama oiriba Sin National Army na ngak selaga Mizoram gi border district ama oiriba Champhai district amasung Jokharadhar village fauna pusalakpani hairi. Governor na Kuki-Zo Council gi mihutsinga unaraga makhoi gi khudongchadabasing koongani thajaba pikre. Manipur Governor Ajay Kumar Bala na ngasi Churachandpurda khongchat pangthoktuna Kuki-Zo Council gi mihutsing unakre loinana makhoina thenariba khudongchadabasing adu athubada koongani haibagi thajaba pikre hairi. Churachandpur district ki headquarter da leiba DC office ki conference hall da Governor Ajay Kumar Bala na Kuki-Zo Council gi mihutsinga unaduna wari sanakiba aduda Kuki-Zo Council gi maikaidagi maruaina Kuki-Zo sina khundari mafamsingda sakut thorang amadi atei yafa thorang kaya pakatpa mari lenana point 13 yawba demand ama thabakta onthoknaba memorandum oina pisanduna taksanki. Maitegi group singdagi pressure dagi Assam Public Service Commission na senaba thokliba Manipur gi question drop tawkre. Hokiba August 10 da Assam Public Service Commission na Agriculture Department Officer ADO longnanaba pangthokiba exam adugi General Studies Paper 1 gi question number 35 da Manipur thokliba irang asiga mai lena hangbo wahangi pakum oina piriba ahumgi manungda iroi loiba oina kulai paiba Arambai Tengol amasung Maitai Lipun haiba yauriba adugi mayokta Maitai Heritage Society yauna makai kiyadagi yamna kanna yaningdaba phongthokiba aduna maram oiraga Assam Public Service Commission gi maikaidagi question number 95 adu cancel tawna warep lawkre hairi. Maitai Heritage Society gi maikaidagi Maitai singna lana lawningai oiba amasung mingsat thiningai oiba maongda yauriba question adu sanaba yaroi haina lautokadabani amasung hiram asigi matangda sengtokadabani haina akanba wafam khanchiba aduga mai lena Assam Public Service Commission gi maikaidagi ngasi Manipur gi chenariba question asi cancel tawna warep lokibani hairi. Kuki militants na naga miyamda ki tujungba pibagi thabak leptrabadi chapchana pakhum piragani FNCC. Kuki militants na irang amasung masigi manak nangna leiba kulchingda liriba naga misamchingda hingsa yauna kihan khanbagi thawong kya chatharibase putlil naga coordinating committee na akan mawongda condemn tawi. Kuki militants na chathariba asiguma thawong ase leptrabadi chapchaba pakhum piragani haina committee asigi maikaidagi Kuki militants da akan warning tawkre. Hokiba August 10 amasung 15 da KNFP gi kangusina naga miyamda khundariba irang amasung masi manak nakpa kulchingda changlaknaga kihan khanba yauna lomi amaba masagi labuk maktada fu sepigi thawong chatharami. Asiguma thawong asina naga miyamda aki tujungba amasung tangdu letadaba ama poale. Haiba Kuki militants asi ayuk nungchilgi matamda phongna afaba makhali kulai sing paiduna maning tamna chatli kulai paiduna satok sasin tawba haibase miyamna ki tujungba ponba phongna chathaba thawong amani masina misamchingda hena kudong thiningai ohenbata natana naga miyamda hakthenana singnaba amani maram asina hiram asigi matangda mai lenaba authorities singi maikaidagi lokatpam thawba thabak sing lokatrabadi putlil naga coordinating committee gi maikaidagi asida tumina le thokloi. Kadigamba government gi maikaidagi Kuki militants singna chathariba thongsing ase singnanaba honadrabadi naga tariba jaga singda Kuki singi matakta total ban natraga shutdown singbagi khongjongsing tangsangani. Kuki militants singi maikaidagi naga singna santi oina leiba asida kadigamba amata kai kumnadrabadi madugidamakta chapchaba pakum pinanaba sem saduna lei hainasu khangjangadabani. Naga miyam sing ase aki tujungbaga loina leibada kaidonungda FMCC na yaroi hairi. Luhongnaba thorang toribi nupi ama thangna thinduna hatlamle mihatpa nupa police na fare. Poche huran masanglakpa oigani haina thajaba nisha chaba mesina mathang chahida luhongnaba thorang toribi nupi ama hatlamlaga matung chenkhinaba hotnabada lekai miyamna miyoi ama phara matung police sinakre miyoi anina nathokduna senkre hairi. Hariba thodok ase tha asigi 13 Nomaijing numitki numidangda Kachar district ki
Magalpur village चथोखिबनी लेखिद्रबी नुपी अदुगी ममिंगना अर्जुना बेगम कौई मसागी सही कुनिथोइरोम सूर्य हैरी मियामना फारब पुलिस सिनख्रब मियोय अदुगी ममिंगना सबीर चौधरी कौई लेकाय अदुमुक्तदगी लेमिनब मियोयनी हैरी पाउसिन हाय लेखिद्रबा अर्जुना बेगम महाक मनाव नुपीसिंग जस्मिन अमसुंग रुबीना बेगम पुन्ना का अमद तुमिनदुना लेरिङैदा सबीर चौधरी यावना मियोय अहुंगा लोयना का अदुदा पोच्चै हुरान मसंगलकी मतम अदुदा अर्जुना बेगमना उबदगी लाउरबदा महाकु सबीर चौधरी अमदी थबाक थांगना थिल्लगा चेंखिबनी हायरी थौदो अदुगी पाउ थनबदा लेबा मियोयसिंगना ताबदगी थोनरखी लोयना सबीर चौधरी बु फाखी अदुमोइनमक अर्जुना बेगम सोकपना मरम मोइदना लेखिद्रे हायरी थौदो अदुगी पाउ ताबदगी जयपुर पुलिस स्टेशन की टीम अमना अफम अदुदा लाक्तुना येंसनबगा लोयना सबीर चौधरी फाखिबा लोयना मिहात अदुदा सेनबा ई तेरबा थांग पुलिसना लखोटखी लोयना निथौकाव नुमिके युक्ता लखीपुर को डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिशियल पृथ्वीराज अमदी फोरेंसिक टीम मफम अदुदा लाक्तुना क्राइम सीन अदुगी एविडेंसिंग खोमजनखी बिरेंगी ऑडियो टेप कोर्टना पेंदबा फोंथोखरे मणिपुर चीफ मिनिस्टर ओरम एन बिरेंगी हाइब ऑडियो टेप की मतांग सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरीना लौखलकपा थौरांगबो सुप्रीम कोर्टना पेंदबा फोंथोखरे जस्टिस संजय कुमार अमसुंग जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंचना हाइकी कोर्टना पीखिबा याथंगी मतुंगिना कोर्टना पीखिबा याथंगी ओनतेना ममोंगदा CFSL ना ऑडियो टेप की खोंजेल अदुगी अचुम अरान खंगतोकननबा ओइना होनादुना लेरे बिरेंगी मसानुपीना केस असिदा महाकु यावजगे हाइना फाइल तौरखिबा एप्लीकेशन अमा बेंच असिना याखिदे कुकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन राइट्स की मैकेदगी लेखिबा पर्सन बुसन SIT अमद केस असिम पुंफाना टिकट हंगदबने हाइना तक्सनखी ट्रांसजेंडर का मई लेना पीबा पुवारे ओगदब हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर की जजमेंट एकाडेमिक रिकॉर्ड्सिंगदा नुपादगी नुपीदा ओंजगे हाइबा याखिदबा कोर्टना यानख्रे ट्रांसजेंडर की जेंडर ओंथो ओंजिन तौबदा अमसु मखोइगी लाइरिक तंबदा लेखिबा ममिंग अमसुंग जेंडर सिंग ओंथोकपा याहनबगिदमक्ता हाई कोर्ट ऑफ मणिपुरना मई लेनबगी अफमदा डायरेक्शन पीदुना था अमगी मनुंगदा थबक ओइना पांथोकनबा खंख्रे हाई कोर्ट ऑफ मणिपुरना रिट पिटिशन अमा डॉक्टर बियोंसी लाइसरम कबा मियोय अमना थारक्तुना महाकी जेंडर असे नुपादगी नुपीदा महाकी लेरिबा एकाडेमिक एकॉर्डसिंगदा ओंथोकपा यानबगिदमक्ता पिटिशन थारकी कोर्ट असिनासु पिटिशन असिबु खनबा लोयना जस्टिस गुनेश्वरना जजमेंट असी दिखिबनी पिटिशनर की मैकेदगी महाकी लेरिबा सर्टिफिकेट अमसुंग डॉक्यूमेंटसिंग असी बोबोय लाइसरम हाइना लेई लोयना जेंडर असिसु नुपा ओइना लेरी अदुबु महाक असी कुमजा सोलेसिनी ग 13 जेंडर रिएक्सेंसमेंट सर्जरी अमा चथख्रे मदम अदुना महाकी जेंडर असिसु नुपी ओले ट्रांसजेंडर एक्ट सोलेसिनी 13 की सेक्शन 3 अमसुंग ट्रांसजेंडर रूल सोलेसिनी 19 की रूल 5 की मखादा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट पीबीनब हाइजखी मजिस्ट्रेट की मैकेदगीसु ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट पीरखी अमसुंग फॉर्म 3 की मखादा अनौब ममिंग अदु डॉक्टर बियोंसी लाइसरम हाइना ओनखी लोइनना आधार कार्ड वोटर ID अमसुंग पान कार्ड तजु अनौब मिंग अमसुंग जेंडर अदुसु अपलोड तौकी अदुबु पिटिशनर असिना बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर यूनिवर्सिटी दा चतुना महाकी एजुकेशनल सर्टिफिकेट सिंग अदुदा लेरिबा मिंग अमसुंग जेंडर असे ओंथोकपिनबा हाइजखी हाइरि वफम असे ऑथोरिटीसिंग की मैकेदगी अयाब अमता फाव पिबिरकिदे कोर्ट असिना खनरब मतुंगदा हाइबा ऑथोरिटीसिंग असेगी मफमदा डायरेक्शन अमा पीदुना ट्रांसजेंडर एक्ट सोलिसिनी 13 अमसुंग ट्रांसजेंडर रूल की मई लेनबा सेक्शन अमसुंग रूल सिंगी मखादा अनौब ममिंग अमसुंग जेंडर अदु नुपी ओइना ऑर्डर असे फंगबा निमित्तगी था अमगी मनुंगदा ओंथोकदबनी हाइना खनखी कोर्ट असिना हाइरिबा डिसीजन असिजु मणिपुर चीफ सेक्रेटरी की मैकेदगी मथौक ताबा डायरेक्शन सिंग एस्टैब्लिशमेंट खुदिंगमक्ता पीनबगिदमक्ता खनखी तुसिनबदा खोंग टेकपदगी रिम्स द लायंग चथरखिबी नुपी अमा ngasi ऑपरेशन तौननबा पंगथननबा हिदा कापदा लेखिद्रबा अदुदि अवांग सेंगमाई लाइपत लेकाइदगी लाइसरम निंगोल हिजम ओंवी इबेमचा मपुरैबा मोहन कवि रिम्स द मियामना खोंजंग चंसनख्रे थौदो अदना मरम ओइरगा रिम्स हॉस्पिटल दा चाउना इरांग थोकरे हाइरि हौजिक पाउगे ओइना मरोय पाउ पिजब मता असलजरै मखा ताबा दकिदमक म्याम पुनंगा मिनसी लोइना चैनल असिबनु सिबिदना लाइक एंड सब्सक्राइब तो बिरमु